Before be about one church and the Bobre and I mean who are perform to say and I may call marine world and I may call this kingdom and I may call universe and I could be a just a wabu. But being a wabu in the other man will be ocean Yamam 2 million pa a Juma and never check. We are D4 no be a sum. Now we shall fall off Nayo Kraya. Passion. Now we see Nipana the pouch, but still a common to him. Now, oh, Babon, Tia Becassa. I am not trouble. To maybe the beauty. A beautiful Ghana or Moncasa. It's a politician or power. Who can say on the harmonic and in the Hamadinchi? Better. Okay. Don't you mean no yamari or better or more or power? And now show your prophet and say, Intino or the Nejuma Brew, we Onya power no Kaiwa, one Kaiwa, Yawudi. Go you say Yam or 2 more shell, what to me the Bibia. But one thing is Obi and Domino. Nipa Monamasasu, Obi Quashori, Obi Cocoso, Obi Cobia. But naturally, you could tell what the boss I should do and do me. Okay. Okay. Politics a spiritual exercise. Senior honorable the kind. So nipa 1,000 and a nipa 100. And when we did that political party, Michi. No good say good, no good show good show. No good say no vampire, no show Jesha. To no power and back conquer all these 100 people on power. Hey, you will never be one of the D4 the one she. Now June will be Bebria. Obequija, D4 no. A man in Pie Bondos. My friend Quamano. I will say I'm watching Emma Joe, S.I. Emma Quaba, or Brandy baby. I will show me a different beer. Sabran, did say, Tama was a baby piano. When she a woman to bed so at the mamma come na fee, Mamma Quaba at the about so much GHSO. Now, Master, so when you subscribe to me, so that Chamaran Wakai, so the bell never counts, I know upload me to more pay. When the first person ya was a bidica and the books and a day, Mano, any address, Yamababy Pimo, or Adonai City, or and I would do for Adonai Ebutia and ne, Meneno Ebabidi and come would do for a crowd of men, so be a crowd too. Come home, come on a quaba near Francomono, and she says. What if from Wakwaba? You so run. Bibiaboko. What the Uncle Pardum? Edeniamiase. What if for social media sooner aye gidigidi? Na aye gidigidi and gidigidi, you know, diphobia, one NPP party no enya. Woko social media sooner would say and come e koswa. Ghana food din komo social media so much say before kra woni party yenye woni party etwi maybe before be ka say party no amankofobi abepa na chew e wo so pani bi efie it's not ko munim say efie chi ni abofo no it is a party na ye wade na say ye tuni pa ma party no mu panifobi aka ho abehia wo so pani bi fia bepa wo chew de a say na nka bibia etu atwa afa ye san kodo sare ya Difo ya san kan ho ne dia sabe amno ka sai kwade ne MPP4 airport bi a wo yehye na wada ne dua ye hwe se ebeba 2028 aba ebekwa akoto na ne omo pe difo ne dina standby se ne dua ne tofo mu a na difo no so ada ne eno na Ghana for se oho ase difo wo ye aduobo odifo se wo na wo ye difo ne ka se wo ye aduobo a mi ti ahwe fo mo hwe ensambre me mpa e body so body yankopon yo bibia kuma hwe bisade ma Diphobia solo Ghana. I see before anybody. Ntino, I said then. Was it so what see party? Ghana kunyano. MP4 forget it. Oh, when they send the Kassan work. Meaning so ka BBA say obi your obey bibi ma BBA sia na. So be bodia. Dia. Ai 2028 aba be kwakoto no. Obe bodia e dia to MP4 so bia obeto aba 2028 no. Ediama NPP ne dua ne benya. Okay. Ami che mini anu difo a wo mo Australia wo mo twa asase so ehia no. Dif pani bi tumfo. Ade o ka chem say oduma anyame de ama me no.
me hwem na me mfanye nyanya me bi hye de man se me mfanye okay nkom hye beba edusuade hu beba ediye beba fema nipa no na tena obebi yo bebia na wo se difu nye bebia na difu wo se abibia wo kako bebre okay nti politics aye politics na o politicians nim kwan ya fa so ye won politics ena e Christopher nim kwan ya fa so som nyame ena Muslims so nim kwan ya fa so som nyame ti obia wana kwan na netini so obia fomo a waka ada se nipa na pauchew anon pauchew to bendi hu yaw but aya na watobo awa ya udie ni ene onsem kekabi okay wiye bema bebre ya yakujaw sana asasi so ati okay wiye musa nkwa ni bema ho ba bem obi oye bema bi am pekasa bebre obi oye bema o mini ade obaye no nkasa o media ndwa nenu ansa on kasa na se monitor nti ebifu dwuma na ayeye na shunshun dwuma na ayeye no odifo bia ba bonti o kire ne bobre na me hu abofo mo twa so sei na me call marine world na me call this kingdom na me call universe na okeko bia chese wabon but bina wabon ni be ma we obi o hye nyame ma ntumi ampa eye dwuma na ebe kire ananyeza good nti se we difo no obi afom na wo se fom na ya okraya ni pasuna ya na wo se nipa na be pa o chew ba still wa koma ntowim na o ba bontia be kasa aya no atobo tu me bi de biechi abenfu oga na ba wo nkasa omo nkasa but one thing edifo aya wo mhye nkoma politicians na say wo bi mi say politician or power o ka say on da hambo ne ka den da hama adenchi obeda okay ntuntum nwe no nyamare ya obeda wo ma wo mare ko all power and now so your prophet say wo ntino odi nadwuma brew wo ye wie wo wie onya power no kaiwa wan kaiwa ya wudi enim okay and as a default tiashe nsem bi wona fi default no ba meka chemi no me default ne se won hwe ye a wa de bebre wo ministries ko be wo se nyame ma otum ye o hye otum di ye bibia but one thing is obi wo aye ndome no nipa wo na mo asaso obi nko asori obi nko kosomso obi nko bebia but naturally ne kuta no de ba asase wo dum na ndome okay wo dum na be shamba wo so okay nti say who fight against the whole political party and what the 16 regions political party na da hon traditionalists Muslims Christians Buddhists tribe and I say region and now shima who go wiase no political party denya ebibe wo ti be bia wo gina na wo se ukuta tumi obi wona wo tumi ekuta on eholo obi ne dia hyase so dwuma na nya kasa bebre eye ndwuma ti bi bebre bobra wo kwa no mo pen hwe wo no kasa betumi amma wasema ogro ho bebi wani da no obekọ ne tumi ekuta beka je se bebi okaka no ondo hye okay nti no se me ameti prophet Adona ameti na waka kire me ba se wo o cameraman ya ka kire se me ba no camera ka se na yo se no be bomma mane a meda na matena wo se na nipa na aka na nto Debbie yonkwa na nyame ama otumi ade control wiase nia obi ni tumi so sen nti edifo no nya hwiye kakra wo nsem kan bi ho power na bi di echi that's the gospel truth
wiase no ne yemfo ye ni hu do so ye bi ni hu na wanti abrabọ ne ba hye ababọ bra na san ni ma shofo bebre o mo hwore na o mo ye hye o mo ye den patimbe no hu bi a wo yem be hye uti bi nka akoya asresre adentia the time okuta tumi odi ye djuma no hu se obro obi ahso ba na nipa na so no obi aka ne tumi na to fam krama of friend hwe nyame dia ma wo hu nyame de ma wo se febeye se wo hu ni sa abibia ni obekasa na so bi benyawa na fiwa no this about to be to us meye we say on generation we enye meye we say na watena wo kan ya ne che na wakobe bia ko odane na ma gidigidi wo atama wo de kan se obe na wo nye ready obedi nka akosama wo anza na wa hye odi ase ne nya okay ewiase we no ne yemfo ye ni hu do hye ye di ni nti so o ka se obi obeto aba ma part we medomia you want to tell me say political party a shofu ewum mawanfu ewum ana imamfu ewum ana akonfu ewum ana ada osuma wodu ewum wo ya betenase se meko tire madwen asa oman bapa se meto aba ko ana bi obi se meto aba obedome na misu mikuta shunshuma na mikuta tumi ti metena na nipa na adome me okay abe possible okay anya possible yeah ti nipa nya hweyi e wo yaw ene kwan ya yefo so e de nhyem ba abonten obi benya wa na fiwa no let me tell my fellow prophets shunshum djuma ya ni wo bia ne rems odu they were different kase wo man mu okay wo ka ensi ebesi wo mun kasa Ninti a yebini musi shunshun sorry for ya ho ya hometini me shunshun sorry di for to me threaten at the moment I cast of any people o kan ya na wo kan ya o ti say wo gina na nim kan ya wo da wan wa ase na di ase ebi won no ba ebi wo so be ko bebi ni ayama nti we da na di ne be kan ela mi a wo kan kire no okono oyi bi obo ni mpaya or say man ya me bo force the nipa no sure wo kwan bia so ni no be na san kekam anti no is resolve for there kan wa wo mi say wo yesa na ko threaten on fancho it can you tell me say political party kesia nipa da se ni buefu ahwe obedumi obi obeto abaman wo metena wo say and this idea obi di hu hye wo mochiri taafo emu obi hu hye wo mochiri taafo mu until they sit down and that person won't from him show. Okay. It will never happen. Show my fellow prophet. When the politician and now a be for political party be and now be for political party be one. You can't offer sure walk a so if you say walk a they mean a power one more be with the one by one she say. Okay. So when you say contribute, no, say we get the tower mochi. Pemuni pani bina catch our contribute that one. Yeah, the one more. About ye bet 2 in and be a quayamum. A candy ye be here, dear contribute A, B, C, D. Movia, no madam say, follow my yes, say maybe. We ye meow here what the mawa asa. And I'm saying, come say, we be now, before we shall come be say, we be winning. It is a party never upon a case of which you be as well to marry a woman or woman. Until I send you one is here. And I am money. You be a never ye bema, ye be okay. Odifo, we also wakasano. Waka say a banu sunsumu a your ranks. Ewo sunsumu enti edifo bi so ewo Ghana ha o ma kire Ghana for say wo mo de eba no say yensi oman pani wo Ghana ha de a ene eye wo mo ena nyame ede saa tumi no ama and ampa so saa difo yo be kire saa bobre no man pani bi a wo ba bia no difo ne nsem nimu a na no kasa wom ne nkomhye bi wom
bia bribia beto abasa particular time ni bia na asem bia obeka dia fa nipa kra oba bedi mampeni ho no obeka be wie no na saa anasi enti se we no 2028 ye kwa akopre obi a oba bedi wo mine so na se difo na ka se amanyekwa ni enu bia be kwa akoba amanyekwa kase mi no ga na ha ye ni mo no ya wo mo na wo kwa akopre aba na obi ani da wo mo so no emu baako aye made ama na ye me ya enti se oye sunsumu nipa nyame de saa dom no wo kyerɛ sɛ nyame de saa dom na ma ne so ne betimi asi mampani wɔ Ghana na sɛ obi ara di mampani agye sɛ ne nsa wɔ mu ne de e de sɛ wo betimi aye bibi ama no etia party kro na wo mpena nso ampa Erade Yankopɔn hu yɛ mbɔbɔ. Amen. Na onye obi bia kɔma hwɛ bisade mu. Amen. Ebinom nso 2028. Saa na edifo no bi ka me wa. Politicians omo betumi a wɔn yɛ bibia bi o. Wɔn yɛ bibia bi de petumi o. Bibia bi. Nti no bebi a wo gina no, wo sɛ wo gina wo nan so. Ɔno so ɔno bebi a bɛfa a ɔbɛka wo abɔ. Okay. Nti no sɛ me nka sɛ obi behu me. Opa wo hyɛ nkɔm kɔ bi. Na me nkyerɛ kwan ɛfa so yɛ dan nkɔm hyɛ. Susum fam. Yɛ dan nkɔm hyɛ. Yɛ nipa bebree ɔbɔ hyɛ akɛse da wɔn so. Ne nso wo nipa kɛse. Na nke wo so fidi nipa pempem. Ba sɛ nipa no bɛfɔ ne ha wɔn mu. Ɔka kyerɛ wa. Na be sɛ because wobɛyɛ bi sɛ bɛhwɛ ne hyebre mu. Oba asase so sɛ ɛwɔ sɛ nipa pempem fa ne nsɛm didi. But ona kasa ni odi to nsua no kwa ye den ma no because oni hyebre ne botaye odi ba asase so ni ama nipa bebre no nti nya be ma bia na ye war no be say why desperate for our rent o hyebre ma bia obewar no but later no means our na if wọ́n we na akoye manso sanity na se woni mo bobre no hyebra obi mfa ohunu anto so one thing Susumujuma ye prophet Aaron meka je senye hununa ne ye bisa pa hwe nipa hyebrim pa o how bia wo de achia o ma ka che say abeifo ehunhua ne den udu fia say sensem ni nia no be fi butiri mo say ya me tu bi da so tiase but me se kasa bi ho ayen ka wo bedwem ezensa ensem bi ye na social media fi difo ye ni wo ni say ye hunhu difo bi a wa ben on the 21 sana waba no wabe panichew. And when you see somebody threaten somebody, na se nipa na nkasa no ehunlili na why ready so obe hawa wo hye nkoma na wo threat obe sama wa ma universe. Okay. And the four corners of the earth no, north, south, east and west no. Obi abe threaten me prophet Adonai. Four corners will be ejina bisa yaresa, be ejina bisa Bible, be ejina bisa sika any juma. They will be ejina dum ye juma instant. It's no bia ye juma na no bia na ye dum no na me kan beginning. But nyama nipa be bring ho abrabo ne bono. Eye nyama bi ye na akoye nkobesie. De bia me ka se before abefre no. Obehya ase o ma me ye before. Shushumu wi ase ma me ye beyi oyire ye before no ma ka bom no ma connect na wo ye wo ma ji wonu nyama mo de akoto tiefim wo ma say lady for no ntumi mbo awo beyi ni ho ana ade bi ye wo dimbie wo wi ase. Okay. Ade bi ye wo dimbie wo what I say ne se ne ewo ho dia se ne ebeye adwuma kwanya wo fa so kan no ye sa na ti. Okay. Kwanya akoye hunhuna bebre ni ye sa na ti. Shushu sem hunhuna sa Africa ni ni Kristo ebi no me introduce my. Can you tell me say your forefathers na Bible am to no mo he woni akwa bonsam dem. Okay. Obi man your forefathers na generation bi ya meto ansa na Bible ba no. Ansa ya na mu na wo da wansa na scripture bi ba no. Wo ya ansa na bofo ba titiri en the Bible ba be convince en ye ni ada Christopher yi. Well, then that generation wo mu ni akwa bonsam dem ana. One tia brabo no boy sabe bo brasai nyama bi wo ha nipa bi di kapefem but about the reality with the power say you demonstrating the power of God e bi ho enum da keke social media. Odi
before yenya honorable minority leader Afenyo Kings Emma ne beka say politics enye ade ayede ni kan na eye. It is more of spiritual and physical. Before I beka say obedome party NPP party 2028. Oni oko social media so dey na adaje ni ho. Amafo din sem no ho ayaw ni davre pa. It will be say ne honorable beka ye ene ne difo ya kan ene ne ekoso social media so adifo yi de wo kasunsumo asem but utsetse nkomo ekoso social media na ase wo no omo de asem na fi sunsumo ba honamani ena wo mu di asem no honam ni wo so mo ka honamani asem nti se mbisa se ene amanyo asem no enye no kra se eye more of spiritual than physical na and still like physical than spiritual. Politics a spiritual exercise. Senior honorable the kind. Okay. I see you have to call on your God. For unyame. Me free me yame. We free me yame. It can you imagine say nipa 1,000 and a nipa 100. And when we did that political party mechi. No good say good sha. No good show good show. No good say me bon payebo. No show jesha. Ti no power no be conquer all these 100 people on power. Hey, you will never be one of the different the one she. Now Jim will be bebria. Obe kweja. I tell you. Before I found him, no your politics or can you say pen. Anybody also know Martin simple. Power ne be amanfo nyama odem. Amanfo friend nyama na nyama pie. Honorable you obekasa yi onim fompa. If can you tell me say us a friend nyame. He understands that there was something else back political journey. And when you come out openly, Mary is saying, and these people will sit down, they call also their God to face you. Now, before no, I'm on empire bondos. Sir, me na me kachiro. Oh, therefore, what been say ya what share? Well, no, what need the political party? I didn't Daniel be imprenu, sir, you know. Yeah, well, yes, sir, Bobby, obi, the friend is about to bob one in Nancy Bosso. You name the Nancy so. Sadly, we. So, we should solely different talk with time. You probably bring Tiasio. Omu and I will be a kind of a found. Eh, sadly, we go call me. Your madina be boomful. Namin founding, Namin starts and me a bonnet. And you should find Opa, find out what you plan to soon. Okay. Aya hume kura wiya kokko ye. No below. Na fa edua na dua ye frɛ ye ya de. Na nka sɛ ye sane. Edi sane. Obi mbopo bi obebi. Onfa ntampia o membopo. Na nka sɛ de ahoma wo ye sane. Ni nhwɛ sɛ be sane ni sane. Tu minu ebi didibie chi. Ni pan ya hweye. Wo difo nyame ama odom nyame ama otumi. Ye juma nyame se fe beye. Ye nya ya dwuntumi nye baako se ye ko e de be ko b be ko e be ko c be ko d. That is how life is. Ana nyame na hye obi aye wade na won tiasia boni pani ko edu. Asem I don't think say the whole political party across the world emu pe nya ya adwen se bi wa yemfa won fast that bia no. And that be an AC what then quan show. Okay. Yeah, what sorry, I know what two and a montiao, and now be they see. Okay. Don't say me for the brave, because I may see, but yes, I had them rankas at 2 Austria. Sanity and a sanity. Okay. Ye piano. Ye fee. Ye cabiano. Me. Nyama make bi ni se nipa no wama ne mpai bo bedoso because okuna o behia no e bedoso wa frɛ ko ama no oh sir nyame na wo gini bi obi gini di se on okay David na ni nyame kasa
kwanya nyame ne Moses fa so kasae enye se kwan ne so na ofa so ni David kasae Moses ni yami hia na odi ja na hia no David ni yami hia na odi nso na odi hia no difference wo okay nti nya wo se wo no ho no de bia me kase ho no bia start practice ne de ba odo na da wo no yami ntem no the same nyame no odo a eda oni obi ntem ne bi wo na so se wo de no bebe ugina ukasa eye adwuma no ebi obi kura de onam kwa no kasa da na afa shushumusem eye deep se ni aye binum keka on social media no bia wa bin bi ehu nipa obi akuta nyame tu bi ehu nipa nyama na wo face challenges wa brabom se ya wo eye aware ayaresa eye kwadanda bi na ma na me be kreti na so me be frame ne ba humfa no ordinary plenty kita kwabam 14 good times 15 times ni kunu ade ma fi ni kunu ta fi don fa ne on fa akola ne kura magana ni sama wo ma ka kire no de se egumi fi akra nkwa mesi won tena baby o wana e fa agro no hyehyɛ so ne de agro no hyehyɛ so nipa more than 4 years on kasa no osi o kasa nipa more than 4 years on tumi anene ye call no nda baby akwala ne wono otumi ne maame ye video call na ne maame hu na ne maame se makoma to ye e dey people from ma me hu you na so less than 2 weeks penny so muduma ye nye hu na nipa abankasa na mpe no kore ene na problem Trese ye cassette obi ba ye tu edifo na ya banofo ewo ye ndi ye tu de bi wa ye ya honte yes bie ni wa de chen ye nti ye bia no ye ma ye nda okay mi ye hu she esa nyame di mi pa she ye nsanti mi pa so na be fo ye ana yesa jani ahwe actions bi odi for yenhwe on say empenifo kra wakase se obi ye papa na wahaw because ebia meti hei ma ye papa bi pen na me am ye papa yi ma say twa me ho no ma san kwakoye wade bia saa de ne de sen kaka ma ga yi pa na ye wo a ebia na nka obo ne say fam no butu han ko nsore but say me na me ye wo papa na me de saa de ne ye wo no wo kai papa ya ababa we papa wa ye minti wa ha no wa de we enti se odini bi aye political party bi papa na watimi aboa political party no empempebre di ni kire na ho oden ni sika akoncha woche komodo ofita na pako se nyume kwa nya waje sa woche akoncha kwete sen na wo di akoncha ni directions ni ade ka ho na di ni kire se regions oga na nyina wo chinso koye directions e de MPP party no e ma party ne ba power no ade ba ku mienu bi akoso ye nkase ne course no eye but Ghana ne ye wo no wo manyi de se obi kura bi bone na obempanifo a eya na asem ne kanku enti se di ni bi yetimi agina political party bi echi na se empofum so de bi kura mpa kwakoba na ekwan ya di ni twese ye de ne fa so mpem bebre to the extent se wo yare kra da yare paso na handcuff bonensa na police fo gina no as hardened criminal bi a ye jana obetutu ato Ghana ma Ghana ahye no saa yawo no obetimi di ache ze Yesu obewuje yankwa ana Yesu say asem ya na so Bible say conform ba ko udini ba ko e hono ba ko de oje no ana yesa de den na wi ase de chenye okay asem ye ba ese abepa chaw ese mpinifo abam so still na ye kan wase se enu achi no na no idia ne kwa fa asem kwa ba kwa de ni kwa che se ase ya sen jankofo bi se wo mumra so de obo de ye gogo mu ye mbo onye obi bia akoma hwe bi sade ma na we ye dompe hebati we ye piano yenya hwi ye kabiano me nyama me kabi ni se nipa no wama ne mpai bo be dosho because okuna o be hia no
ebedoso wa frɛ ko ama ne ho wa frɛ ko ama no oh sa nyame na wo gini bi obi gini di seon okay nya David na ne nyame kasa kwanya nyame ne Moses fa so kasa ye enye se kwan ne so na ofa so ne David kasa ye Moses ni nyame hia na odi gya na hia no David ni nyame hia na odi nso na odi hia no difference wo okay nti nya wo se wo no hono David am kasa hono bi a start practice ne de ba odo na da wo no nyame ntem no the same nyame no odo a eda oni obi ntem ne bi won na so se wo de no bebe wo gina wo kasa aye adwuma no ebi obi kura de onam kwa no kasa da na afa shushumusem eye deep se ni aye binum keka on social media no bia wa bin bi ehu nipa obi akuta nyame tu bi ehu nipa nyama na wo face challenges wa brabom se ya wo eya aware ayaresa eye kwadanda bi na ma na me be kreti na so me be frame ne ba humfa no ordinary plenty kita kwabam 14 good times 15 times ni kunu ade ma fi ni kunu ta fi don fa ne on fa akola ne kura magana ni sama wo ma ka kire no de se egumi fi akra nkwa mesi won tena baby o wana e fa agro no hyehyɛ so ne de agro no hyehyɛ so nipa more than 4 years on kasa e no osi o kasa nipa more than 4 years on to me anene ye call no nda baby akwala ne wono otumi ne maame ye video call na ne maame hu na ne maame se makoma to ye e dey people from ma me hu you na so e less than 2 weeks penny so muduma ye nye hu na nipa abankasa na mpe no kore ene na ye problem ye interesse ye cassette obi ba ye tu edifo na ya banofo ewo ye ndi ye tu de bi wa ye ya honte yes bie ni wa de chen ye nti ye bia no ye ma ye nda okay ni ye hu hye esa nyame di mi pa hye ye nsanti mi pa so na be fom ye ana yesa ja ni ahwe actions bi odi for ye hwe on say empenifo kra wakase se obi ye papa na wahaw because ebia meti hei ma ye papa bi pen na me am ye papa yi ma say twa me ho no ma san kwakoye wade bia saa de ne de sen kaka ma ga yi pa na ye wo a ebia na nka obo ne say fam no butu han ko nsore but say me na me ye wo papa na me de saa de ne ye wo no wo kai papa ya ababa we papa wa ye minti wa ha me wade we enti se odini bi aye political party bi papa na watimi aboa political party no empempebre di ni kire na ho oden ni sika akoncha woche komodo ofita na pako se nyume kwa nya waje sa woche akoncha kwete sen na wodi akoncha ne directions ni ade ka ho na di ni kire se regions oga na nyina wochi nso koye directions e de MPP party no e ma party ne ba power no ade ba ku mienu bi akoso ye nkase ne course no eye but Ghana ne ye wo no wo manyi de se obi kura bi bone na obempanifo a eya na asem no ne kanko enti se di ni bi yetimi agina political party bi echi na se empofum so de bi kura mpa kwakoba na ekwan ya di ni kire se ye de ne fa so mpem bebre to the extent se wo yare kra da yare paso na handcuff bonensa na police fo gina no as hardened criminal bi a ye jana obetutu ato Ghana ma Ghana ahye no saa yawo no obetimi di ache ze Yesu obewuje yankwa ana Yesu say asem ya na so Bible say conform ba ko udini ba ko ho na ba ko de oje no ana yesa je den na wo wiase de chenye okay asem ye ba esi abepa chew esi penifo abam so still ya ka wa asem se enu achi no na no idia ne kwa fa asem kwa ba kwa de ni kwa che se ase ya sen jankofo bi se wo mumra so de obo de ya gogo mu ye mbo onye obi bi akoma hwe bi sade ma na we ye dompe hebati we ye Catholics we ye bam
na we yesi atike about obi o dompem ha wakwa enko nye binunuma say wasra sinti na twetwon say okotodwe say spinal cord na mu ya say uti na fa tumi dwa wa nye binunuma ebeyi dompem ha obi ebetu ase ma wo nye yaresa abrabo na ye bone ye mfa ye ni hu do so ne ye ni edi na wanti abrabo no bo ase abebo brasa we waste about tea udu obi o siare pa severe one wakwa ni sisi ko achia onye binunuma osoro nti ebetu ase yesu ye ko about obi akoko nti woni so ayo wisusu bi menim tum keka no onye binunuma ebesi ase yesu me friend back to sender hebati obi no obi ndo na yenhwe ai ebebo pa ma wankasa na bensi o maidu me ntowe dro me sayare okay we cardio any secretary obi awo BP pressure edi unya onye binunuma osoro nti this pressure mean dey dranwe wodru pa where diabetes about T so the type 1 and type 2 we be normal sugar to benya yaresa and that we should stop drinking herbal tea so we busu ni bia waton sanu mu amudi metia yanchi no we be normal sugar to yaresa beba and that we should restore to bia o asthma and obi ada tun kompa no bi o wa kakrepe na moja fini hinu ba we be normal moja sem na fi ni pedio betwa we detox ni peduane yifi bia fi ni peduam yare bia wudi etia onya yaresa na ni prophet Adonai udu mahwe ya osoro nti uboya yaresa we activation healing body 52 any soul power unye be no yi fi mu na ma okra na yeden obi wa oti obi owa na yi machine no ya na obi nsi ni moja ahwe ate yo okra na yembra na saade na tato tunye binunuma beboa ma sunsun ni pedua na ede brabo na ebo no ne emfa yeni hu do so ye die no we stroke about obusweni bia stroke akana to nye binunuma yaresa beba na we so ye dreams and visions obi a oda so da ya na ne we fi obi so da on so da ye onye binunuma be bie wada isuenua ma oda be so da ye pe bambo etiri kwan munyam ya nenenam ni mu na doso pe difo gina ochi because obedum why fast no ko nyam yanim na wasama mama universe na di asem ntu betumi gina obi anim kasa so abane no kan yaman na mo bi sisi ngi wade generation we memo bi nyosa obi bi wepo a fane ma unyame obi wo wa fane ma unyame na bi wana wonu unyame ya guide na engine odi uchi na ebuhwe bia so oni nyame ebuhwe bia won bofo ti abrabo ne baase na wan bo bransan na wan ti abrabo ne baase a obebo bransan first na yama koyi na ye dan wi ase na etia na enim o tina ho ye first na de bia na atewa de sorry nia wapima empem pedifo bi yom bi se kirema abun se abrabo no ye fa ye nikan mbo ona mo bi si nyame oni nyame be bia nya wodia so hu nyame na odi no kura betumi abaye wodia bi ni prophet Adonai obade yankopon hye obi bia na obi bia koma so bi sade ma no na hye ne die no nyam amen odifo abusia medase sa wonya abrani adaje na odi hwe dwumade no ema me ne prophet Adonai ena edi enkomo no message obegya comment ewo comment section ho edi amame all the social media handles no too much gh all subscribe like ya share na fufu so ni bi ahwe makra